betala king kakatamong panalangin, ding makatuki, kapasalamatan at kayadwanan, ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Giao, Bless and Constantine Apimuar and family, Richard Giao and family, Yoli, Jesseline, Jeffrey, and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Aris and Marlene, Veronica De Leon, Wayley, Middle, Winston, Jenna, Ashley, Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Eileen Sanchez, Randolph Sanchez, Joselito Sanchez, Pacencia and Pedro Sanchez, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Manlutak, Medina and Polintan family, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and JC Soriano, Michael and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Malnyalak, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April Jan Marini and Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Eddie and Rosario Gilas, Cheat and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Dali Manlutak, Jay and Chi Careon, Ronnie Gatus, Ning Paharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Jr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Mangalan, Dr. Leleng Santiago and family, Emerito Zenaida Emerson, Ken May and Erica Summer David, Shane, Kevin, Marco, and Sion Manabat, Noli Lagman, Harold Lagman and family, and Melvin Lagman and family, Joy Gonzalez and family, Christopher Dungo and family, Almario and Sikat family, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Jerel and Maris Malit, Fernando and Rebecca Clemente, Virgilio David, Roberto Clemente III, Hill and Malu de los Santos sister, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Hill Kevin and Marta Cielo de los Santos, Luis Biani and Bianca de los Santos, Shane Torres and Naisha Mariel Rodriguez, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Jack Morales, Corazon Suset Fernando, Sol Yap and family. Para king makapasubaling kayadwanan dadi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Ariane Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Acel, and E.J. Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan D.G. Acomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek and Chris and Lisa Pineda, Minerva, Concepcion, Carissa, Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitug, Elisa Conrado and Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Elisa and Chilin Mariano, Apoles and Piches Ocampo, Tita Gosum, Crisanto Santos, Pamilyanang Macario at Encarnacion Pangilinan, Joshua Angeles, J. and Chica Reon,
Mark Henner and Jerry May Paharit, Michelle Ann Paarit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juby Sason, Yuji and Marie Chris Sason, Allen and Manet Mangalanlan, Rochelle Marie Chipe, para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Carmelita, Almario Manlutak, John Edward Mariano, Monico Tungul, Marites Sebastian, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Terry Davis, Elizabeth and Ernie Echaque, Ruming Ocampo, Jose Ocampo, Rosario Gilas, Chi Careon, Stephen Martin Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Josie Inco, Lucia Flores, Roelio Cunanan, Marieta Cyril, Wela, Janjan, Raquel, Rayel, Joel, Edna, Roman, Doktora Aleni Araulio, Lagman, Jane Lagman, Ronel Ivan Salonga, Lorna Between, para king kapayapan ding kaladwadi, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Pelino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato, Magbanua, Angel Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Benbianido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Proilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Ernesto, Alfonso, Marcelano, Rebecca, Roel, Antonio, Rowena Cuevas, Amado Ramos, Roberto Wang, Jose Betwin, Arnel Kasupanan, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Rapi Bisda, Pelenciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistrair, Sunrise, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliciria, Andrea, Francisco, Maria Castro, Julieta, Job Caril, Joanne Clelan, Cornelio Marcelina, Jonicio, Mervin Dalugdugan, Tess Sita David, Castor, Hauring, Herminio Laksamana, Miguela, Carlos, Santiago, Erning Sevilla, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalina, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gozum, Nicolas Apolonia, Herminia, Hermenihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Antonia, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Jesus Soriano, Cesar, Dionisia, Emilio,
Cornelia, Zenon, Nick, Arcilia, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy Mariano, Marcelina Turla, Salome Roque, Carlos Loque Sr., Teresita Dizon, Rosalia, Palacio, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Saturnino, Yolanda, Ramses, Wilmar, Bonifacia, Encarnacion, Genaro, Maximo, Ramon, Tikang, Irene, Cecilio, Benedicto, Arsenia Hinco, Maria, Arsenio, Veronica Cruz, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz, Reino, Jose Flores, Ronnie, Ray, Mariano Turla, Chanel Jade Muli, Tita Tixon, Jimmy Vitug, Feliciano Bautista, Antonio, Beatriz Bautista, Julian, Pasensya Kayanan, Karanay, Marcial, Felix Simeon, Dante David, Juanito Maglalang, Federico, Felicidad Parico, Clarita, Carlos, Jimmy, Pedro, Victoria, Jesus Joy, Maria Gasa, Ines Laico, Jose Bustos Jr., Jose Vergara, Adriano Laico, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Chomico, Ricardo, Bernardo, Roberto Agustin, Diosdado, Melanio, Edward, Elena, Corazon, Lucila, Ernesto David, Robert, Tito, Lourdes, Bernardo David, Heidi Robinson, Aiden Gonzalez, Corazon Kayanan, Mark Villa, Leonila Gonzalez, Jose Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso Hinco, Claudia, Corazon, Martino Campo, Leonida, Tomas Ocampo, Teresita Canlas, Danilo, Amparo, Ricardo Bacani, Rodrigo Sodaria, Antonio, Rosario, Wenceslao, Dominga, Jesus, Dolores, Joaquin Jr., Joaquin Sr., Juanita, Cornelio, Sercia, Hermogena, Ediap, Noli Salvador, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga nakakarelo. Sana tayo po yung dalita pakibat. Takman nyo man at akit yu, kaya paning ginu, kaya paning ginu, kaya paning ginu. Itangan po.
Akman at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Akman at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Adi kanino, babasahin din ito. Hindi ko alam kung pinasahin din. Ay, babasahin ko naman.
Pakatipon tamo, king lagyo ng ipa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ni ginutamong Heso Kristo at ning Joseph pa, manatili sanang parati kaya kayungan. At kay Rahan Timuri. Maya pag at panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon. Kamusta kayo po? Maya po. Kaniting kadwang pulong Domingo ning karaniwan na panahon, akit tayang pasibayo ing kinuking ebanghelyo ng San Juan. Papakilala nene naman ing kayang sarili, anting tinape ababyepye. At ing kayang paganakakya katamo ing ninumang mangan at minum kaningti king kayang katawan at daya, bikabyeyang alang angka at akaya betaya, karin king banwa. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Pasibayo ganakan at sisyan tala rin kaya katamong pamikasana. At kimip nung kababan, anyawaran tamong pasibayo, ing lunos at pakalulo na ning Diyos, ba nakatamong pasiknangan, karing miyaliwa ng kanam. Itamongan, magkumpisal Sal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo. At kay kayo kapatad, uling may kasalo kong bina, king isip, aman, wat dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panga po ko ka Santa Mariang Kapalan Mambirhen, karing sa balangangel ampon santo, at kay kayo kapatad, impanalayan ko king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang gaking biye alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mabiyaming Diyos, pepayintulot mo ing pilasan mi at ikit nung nuka antikayap, kapamilatanan ning pamamyemo ke kami, king anak mong Yeso Kristo, anting tinape at inumaning biye. Ibiyeme ke kami ngeni anting pamangan mi king aldo-aldo, ban kayabe na makalipat keng ibat king kamatayan, papunta king biye. At bustan mong magus ke kami ing biye na, at maglapo ka rin kapatad mi bakeng maging katawan para king yato. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Amen. Pamamasagibat king libro ning kabyasnan. Ing kabyasnan menalakadyang balena, telakad no ring pitungas siya sa bato para kaniti. May kamatayang animal, singkapa ning alak, si Janing lamesa. Tiburano ring kayang ipo sa babay, bani hayagda, ibat ka ring mangatas ng lugal ning balen. Malaos na kayo, ikong taong kulang abalo. At karing taong mangmang nga nang mengamano. Meko keni, kananyo impamangang ko, at inumanyo ing alak asing kapang ko. Lakwan nyo ring tao nga lang balo, at miye kayo. Tuntun kayo king dalaning belwan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Ikanta taya po. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Takman yu man at akit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Pasalamatan kay Ginu kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri kayo. Ginuyang pagmaragul ko. Makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Takman yu man at akit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Ikong taong pinili ning Ginu, pitakutan niya't igalang, at sablayong kailangan, kaya kayong kamtan. Magkulang la at daranop deng leon, dapot detang king Ginu, magdulap ela magkulang. Takman yu man at akit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Meko keni kapara kong tao, kanako makiramdam kayo, bantakot at kagalangan king Ginu, ituro ko kaya kayo. Ewari makabang biyaing kaya kong pagnasan, at sablang kapayapan imburiyong kamtan.
Takmanyuman at akit yu, kaya paningginu, kaya paningginu, kaya paningginu. Uli na niti, dila kaya kayo yang pigilan, at kayo magsalitang kalaraman. Dewakan kaya kayo yang painggulutan, at ing mayab kaya kong daptan. Pagdulapan ing kayapan at pakikwanan. Takmanyuman at akit yu, kaya paningginu, kaya paningginu, kaya paningginu. Takmanyuman at akit yu, kaya paningginu, kaya paningginu, kaya paningginu. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Ingatan yung miyamasamas, ingke kayong pamibyebye. Mibyebye kayong anting biyasa, at anting mangmang. Mibyebye ya naman king karokan ing yato, ikayu sa gipanye. Kayo sa maging mangmang, pakibalwan yu, nung nano ing kaburyaning Ginu. Kayo maglasing, uling makasira mo iti kaya kayo. Nune, pakikwanan yung mikatmuan kayo king Espiritu Santo. Ipasyag yu ing kaya kayong panamdam, king kapamilatan daring salmo at dalit abanal. King mabilog yung puso, magkanta kayo at munye kapuryan king Ginu. At parati sanang pasalamatan ing Diyos ay igpata mo. Pauli daring sablang bage, king lagyunan ning Ginu, tamong Esokristo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing mangan king laman ko, at minom king daya ko, manatiliya kanako, at ako manatili ko kaya, ngana ning Ginu. Ing Ginu manatili kaya kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king maya pabalita ag pangkangwan. Ligaya kaya ka, o Ginu. Jesus nga nakaring malda, ako ing mabye tinape at tinipa ibat banwa. Ninumang mangan kaniting tinape miyeya kapiladman. At ing tinape ay ibyeku para king biyening yato, yapin iya ing laman ko. Uli na niti,
Mapali lang bibadbaran ding Hudyo, at ngarang may papangutang. Makanano ng ayib ye kaya katamo ng taong iti ing kayang laman, bata mong apangan. Nga ng Jesus karela, ing katutuan sa sabihan ko kaya kayo, nung kayo mangan king lamanan ning anak ning tao at minum king dayana, kayo mikabye king sarili yo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, mikabye yang biye alang angka, at italakad ke king tauling alto. Uling ing laman ko tunay ang pamangan nating kakong daya, tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, mabibiyaya ka na ko at ako, manatili ko kaya. Ing mabye ipati pura na ko at king uli na, mabibiyek. Ante mo naman, ing mamangan ka na ko, mabibiyaya, king uli ko. Itiya ing tinape ibat banwa, eya antiking pengan ding pipunpunan niyo. Mengan la dapat kay bat metela. Ing mangan king tinape iti miyeya kapilanman. Ing maya pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Pasibayo po, maya pagat panapon, kaya kayo nga. Atin po kaya kayo, Kenny, ing magtinda. Magtinda. Ala po ata, atin po. Nano pong titindayo? Sige po, nano pong titindayo? Almusal po. Almusal. Makanano mong kukumbinsiyan ding sasali na manyaman niya ing almusal mo. Kita pong kayo. Ang kanita. It is cooked with love. Linuto yang ating lugod. Gusto ya po? O ita po, magalmusal tapo bukas karela. Linuto yang ating lugod ing pamangana. Anyaman-yaman ya. O tapong ating kang titindang produkto. Atin lang miyaliwang paralan ding magtinda bang kanita kumbinsyanda da ka. Na ing produkto da manyaman ya. Masanting ya. Effective ya. Nung pampalaguya yan, siguradong gamitan me, at ing model, ilagay mo king pabalat na, king kawun na, itang siguradong malaguya, bang kanitang misali, at ding gumamit kareti, paninasan da, ing akawangis de, ing modelang aita. At in tamong miyaliwang paralan to convince people to market our products, and at the same time, to say the effectivity, the legitimacy na nitang produktong ito. To convince them bang kanita akwatala. King Ebanghelyo ngeni, makanili keng akakit ing paralanan ning apong Ginu to convince people. Bang kanita kumbinsya na la, reting Hudyo, ang popang kasabi na kaya ating biye alang angka. Eko po balo nung eko pasinawa. 2 weeks ago, ing Ginu papakit na ne ing sarili na anting tinape na ning biye. Anyang mumuna ing Ginu nga na, yaku ing tinape, ating ninumang mangun kanaku ene dumanok kapilanman. Still remember that story after the multiplication of loaves? Kay ba't last week nga na naman ning Gino, yaku ing mabye tinape, tini pa ibat king banwa, yaku ing tinubod na ning Diyos ipa, bang kanita di nanda kayong biye alang angga. Again, presenting himself as the bread of life. Kay ba't ngeni, 3 beses ing Gino pasibayo, papakilala ni ing sarili na antimong tinape, at sasabihan ang ngeni kaya katamo, ing ninumang mangan king katawan ko, king laman ko, at minum king daya ko, mikabiyayang kayabe ko, karin king banwa. Eko po migagana ka, eya pamayayari ngeni, ing pamangumbinsi na ning Ginu. Even next week, He will again present Himself as the bread of life. Just to convince us. Bang kanita, si kayata nakatamong
maniwala, tanggapan niya ang popang abayan niya. To believe, to accept, and to have faith in Him. O ito, ing peka puso na. O ba't ing ginunge ni karing mihaliwang paralan, papakit ne, at pipresinta ning ulit-ulit ing kayang sarili, anting tinape ning biye. Uling anyang minunang panahon, the primary food, dareting tao, abang kanita misuglong ing biyeda, apin niya ing tinape. At ing tinape ay tayapin niya ing manyad sad karela. Bang kanita misundo ing aldoldorang pamibiyebye ang popang obra. Nung kayapin, king kakatamong ebanghelyo ngeni, panenang sasabyan na ing tinape, ape kapangunahing pamangan, yaing maging pamangan kut pami palarawan, king kanakong mismong pangatao, bang kanita mas malagwake kayo, ing tanggapan yuko. Ing ebanghelyo ng San Juan, if you will notice, there is no narrative about the institution of the Eucharist. King ebanghelyo ng San Juan, nung basa niya po, ala kayong akit, anong nuka rin ing ginu, meki panganya, itang Last Supper, aaman wantamo. Uling ka ring atlong ebanghelyo, Matthew, Mark, and Luke, akit tam, na ing ginu, kayabe na laring alagad na, bayuya marap king kamataya na, mengan lang tauling apunan, king upper room. King ebanghelyo ng San Juan, there is no narrative about the Last Supper. Ing atin, king ebanghelyo ng San Juan, it's not the Last Supper, but it is the washing of the feet. Anya, nung pansinan nyo, itang Webe Santo, ing mababasa, yapin ya itang inos na laning ginu, ring bitis na ring alagad na, as an alternative to the gospel of the Last Supper. O ito ing gagamitan tamong ebanghelyo. Nung kayapin ding theologians, ding scholars sa megaral king Biblia, pisasabyan dangeni, nung ing ebanghelyong may basa ngening Domingo, yapin niya kaya ing Eucharistic institution, king ebanghelyo ng San Juan? Inipin kaya ing Santa Misang amanwa ng San Juan? Ing ibyene ing kayang katawan, ing laman bang kanita maging pamangan? At kay ba't ibyene ing kayang daya, anting inumana ning kaladwa? Wari po tang magmisa tamo, king consecration, nano sasabihan tamo, tanggapan niya iti iko nga natkanan niya. Itiying kanakong katawan na may daon para ke kayo. Tanggapan niya iti iko nga natminungko kaniti. Itiying kanakong daya, ing daya ning bayong tipan, ami bubuo para ke kayo at para ka rin sablang tao. Bang kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaga na kanako. The same words, similar words in today's gospel. Tanggapan niya ing katawan ko, minum kayo king daya ko, uling ing ninuman, ing mga natminum kaniti, mikabyeyang alang angka. O yan ing pipapaten ngene, pisasabyan, miyaliwang aspeto, miyaliwang panlalawi. Is it really the narrative institution of John tungkol king institution na ning Eucharistia? Ing pamamirasong tinape at ing pamidawon na ning kayang daya. But before that, bayo ito, atin sigurong mas masanting lawen ngeni king ebanghelyo. At para kanako oy ni mo ing buri ng sabyan ning ginu kaya katamo. And I think this is also the very message of today's gospel. God is trying to convince us. Hinihikayat niya tayo, ine-engganyo na tayo, natanggapin siya. It is to accept Jesus, to place our hope in Him, and to surrender everything. Because with Him, there is a life everlasting. To accept Jesus, to place our hope in Him, and to surrender everything. Because with Him, there is a life
everlasting. I think that is the very core of today's gospel. The very message of today's celebration. Nung bisa kang mikabye alang angka, you just need to accept Jesus. Nung bisa kang mipaldan, bisa kang misadsad king bye, sumangid daring dakal akabigwan, sumangid daring dakal ae kasiguradwan, mipasar ka, kumayap ka, mikajowa na ka, sagutan na kaning paglolon mo, mikamasanting kang obra, magtagumpe ka king bye mo. You just have to surrender everything. And the fact that you have surrendered everything to Him, there is a life everlasting. O ito ing pangako na ning katamong kapag masusyan ngene. Anya alang patanat ya ing ginu, king miyaliwang paralan ulit-ulitan na ya ing tinape na ning bye. Uling king katataulan, alane man aliwang paninasan ing ginu, nune ing akayabe na katamo. And the promise of God is to be with Him up to the end. Is to be with Him up there. Is to be with Him in heaven. Is to be with Him always. At oy ni siguro ing maging dalan tamo ngening paruminggo. At oy ni mo naman ing maging paralan tamo. Bang kanita ayag yu tamo ing sablang pagdalanan tamo. We just need to accept Jesus, to surrender everything, to place our hope in Him, because with Him, there is always a life everlasting. Amen. Talakad tamo po at ipasya king kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang may pain tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yesu-Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upayan ng banal Espiritu, mibait kang Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tas banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang may payong tutu, ibat ka rin magbalik yan namang keti, bahan mo kum ka rin mabiyempon may nga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pami sa Makding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubirang Meding Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Ing Ginong Jesus, babyene ke katamo ing kayang katawan ban kanan, at ing kayang daya ban inuman. Manalangin ta kayo para king anggang kukumbira na king kayang tulang at nga tamong sumabi. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Para karing kayanakan, amag sadya, para king karelang mumunang pamakinabang, at para karetang ena makinabang, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Para karetang emalyaring makinabang, at para karing sabla, kakilala milaman o ali, akayagnan ming makinabang, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Para karing papakinabang, karing masakit, at para karetang umenang tanggap, king talwirang pamakinabang, king biyatiko, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Para karetang maralas makinabang, at para karetang makinabang minsan mo pabanwa, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Para karing makinabang, ay makasadya para kaniti, at para karetang makinabang, ay naman mipapakayap, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Betala ka rin kaya katamong panalangin, ding kapatad tamong tinabog na, ring milalako na pag-asa, at na manakit sika ng paking kasalpantayanan to. Manano na sanang kabang lalapit nening Diyos, ing kayang biye, anting tinape, panedang akit, ing maging parasan at payin tungulan to. Ipanalangin talaking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Ginong Jesus,
Mayap ing kaya bera ka, ngeni keti. Sopan mo kaming sumulong king kekang biye, ngenit manggaman kapilan. Amen. Amen. Kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon matanggapla, arapan ng Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sanang ginuit, tindaon karinggamat mo, king kapuri at kilgay ng kayang lagyo, king kaya katangka sa plala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, kapamilatanan niting sakramento, pakisan metong mo kami kang Kristo, kapamilataning laluming pamakiwangis kaya ketiking yato. Apakiyabutan mi naman sanang makirake king ligaya na karin banwa, anong nuya mabibiyet mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Amen. Ing kinumanatili yake kayo, At kaya kaan timuri. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na ano king ginu. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo.
iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati numan ka rin o ipa. Diyos king alang-aga at lubos mayupaya. King kayang pamaylasa mikabos keking kasalanan. Kapamilatanan ning pamanyabli ng mebye. Bibangon kami king bye alang-angka. King pamagbalik na king kekang ligaya lungub kami king kayarian mo banwa. At ulinita, makiyagom kami karing anghel at santo, kabang daralit dayong karalang kekang ligaya, kabang magkanta kami ngalang tok ng daralit kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikang panibatanan ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalumpumi, ing pabanalan mo sana reting ayon king espiritu mo. Ban para ke kami malyari ng katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang lup king pamaylasat kamatayan, kinwane ing tinape, pepa salamat yakeka, pirasune, binyene karingkeyang disiplos at ngana, tanggapan yeti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kinwane ing kalis. Pasibayo pepa salamat yakeka. At binyening kalis karingkeyang disiplos ngana. Tanggapan yeti, ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang anggang tipan, ami bubuo para kaya kayo at para karing sablang tao. Keta mi patawaran na ring kasalanan. Taptan yeti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang may sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, Florentina ing kay kaming Arsobispo, Pasiana ing kay kaming Arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang pamilyang tinipon mo, ban kanita makisan metong, kaniting banal misteryo mo. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan king maligaya mong arapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka, ban kayabe ng Maria, ing nuanay duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang malay esposo, kayabe daring apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabana ning panahon, puriyan dakat padigayan, kapamilata ng Yesu Kristo, kekam anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutuka kumning panala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Anting metong nga pamilya, mausta mo ngeni king ipata mo nga tsubanwa, kapamilya tananing panalangin na tiro ng Kristo, kaya katamo. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kekaming talapangapos.
O Diyos, sa ipami, ginuming Yeso Kristo, sinabi na karingkay ang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan niya, ing babye ko kay kayo. Emo sa nakakalingwan, babalikdan, din kay kaming kasalanan at pamik kakulangan. Nonelawen mo, ing kayapan, kabanala na ning kekang banala Santa Iglesia. Pamayapan me ang pon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kingalang angka. Amen. Ing kapayapaning kinuman tabe sanang parati kay kayungan. At kay kaantimuli. Ipakita mo po ngeni ing misasan metong tamo. King kapayapan. Kapayapan po. Nyo ing kordero ning Diyos. Nyo ing korderong milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo, itamong mayayawos makisan metong, king kayang banal tulang. Ginoo, ek matampang tanggap kay ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad nakatangat sana, hanggang king Biel ang angko. Amen.
Para po king Domingong Aynimika second collection tamo po para king St. John Mary Vianney midadala po king para po karetang basic ecclesial community mibibye po king kaya katamong CBCP. Dakala salamat po kaya kayong hanggang sasaw at alangtok ng susuporta. Karing niyaliwang programa ng kaya katamong parokya at karing niyaliwang programa namo naman ng kaya katamong Archdiocese at Pisamban kay Mabilog Yato. Dakala salamat po. At kaba pong mag-second collection tamo, in kaya katamo pong PPC Treasurer o PFC, Parish Finance President, i-presentano po kaya kayo, in estado na ng kaya katamong kaban kaya ni King Parokya. Financial report po for the month of July 2024. Total collections is 652,592 pesos. Total expenses po 415,840. At intapong excess cash at 236,751 to be shared 50-50 by the parish priest and the parish in the amount of 118,375 and 60 centavos. Current pong funds held in trust at intamong collection na 175,719 and 77 pesos. Total expenses po is 169,072 pesos. Then pong cash in bank tamo po for the general fund as of July 31, 2024 is 2,849,857 pesos. For vocation, at intamo pong 292,788 pesos. For BUB, 344,140 pesos. For the cemetery, 172,290. Then pong funds held in trust mo, status po, as of July, for the church projects po, atin tamong 379,732. For media, 9,740. For special collections, 175,424. For confirmation, 76,200. For youth formation, 19,707. GK Chapel, tinya pong 5,000. Catechesis, 76,722. Solidarity Fund, 17,360. Tumba, 60,620. Plaka, 256,678. Scholarship, 43,212. Flowers, 6,000. Family boxes, 55,775. Store shares, 25,000. Oreta po rin, status na rin kaya katamong funds as of July 31, 2024. Dakal pong salamat kaya kayong suporta. Para po ka rin mas malino financial statement, tampo pang reports, tamo, i-post dala po kanyan king kaya katamong Facebook page. At po para karetang detailed financial statement, aburi yung abalo, ang pong akit, nung no ka rin na po mumunta rin kaya kayong perang sasaw, ang pong bibiyeking parokya, pwede ka pong lumapit king kaya katamong opisina and we will provide a copy of this financial statement kaya kayo po. Baka nita po apapanatilyan tamo ing transparency. Apo pang akakit yun lang rin kaya katamong lulog pera ang pong lulwal at the same time akakit yun nung nano po ing magagawa
king kakatamong parokya. Kaya kayo pong alangsawang sasaw at susuporta ka ring programa at miyaliwang proyekto, dakala-dakala salamat po kaya kayo ngan. Inga pong ginu, yan na pong mablas king kaya kayong ganaka at kayapan. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Salamat kaya ka, O Diyos, sa ipami, uling pepasiknangan mo kami king dalan pahinturo keka. Kapamila taning tunay tinape at tinumaning biye. Inganak mong Yeso Kristo, kaniti at king balang Eucharistia, payintulutan meng maging taong pasibayo ka ring puso mi. Ban arapat mi para king balang metong, ing depatana para ke kami. Ban maging atsu kami para king metong at metong. Antimon nung makanano yang atsu at malapit ke kami. At kaya bena, malyari keng myeking biemo, ngenit manggaman king alang angka. Amen. For us to endure everything. For us to be successful. To be triumphant. Karing ega-naganang kasakitan at pagdala ng tamo king Pie. God is inviting us to accept Him. To place our hope in Him. To surrender everything. Because with Him, there is a life everlasting. Kaya kayungan pong sablang tinagon at mekisan netong, dakala-dakala salamat po kaya kayungan. Yung ginumanatili ya kaya kayo, At kekan, at bendisyonan ako sana at ingatan, at tabayanan at pakamalan, ning lubos mayupayang Diyos, singip pa, inganak, at ing Espiritu Santo, amen. ing misa mayarine, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Salamat, King Diyos. Balang panahon o ginugulit ka, ing balang panahon o ginusamban ka, alelot ka